ngiseGoli nje basiqhubeka nalomkhankaso okuzama ukuthi silungise izwe khona ukuthi abo belongiphoqa ukuthi ngibe seGoli. Mangabe ke ngithi nje ngikhona kufanele umakoti ke wami ke omncane uyena ohlala lawo lo muzi uhlala abantu full time. Umakoti uSibali ingane yami bese kuzoba u-auntie obheka ingane mangabe umakoti engekho ube seCape Town ke ngokusebenza ngoba umculi uMamthimkhulu ohlala la waziwa ukuthiwa uFloda. Kodwa ke uthe mayengithinta wayese esho ukuthi engathi kuyabheda lapha ngase ngifonela mina ke udadewabo kamakoti la ukuthi kwenzakalani. Wathi ayi kufika abantu nje abathathu bangibuza emveni kwalokho base beyahamba. Waqhubeka nje isikhashana nabona sekushunqa kodwa bathi baqale kushunqa kwayo ngoba behlalele bezingane bayingane nje wathathu nje yabo. Babona sekushunqa umthema engivide khola bekushunqa lendlu le yashunqa ke lendlu ngasibazama ngoba lana sakhanda into yokuthi kube khona amanzi ngoba amanzi ayasihlupha kakhulu kule ndawo. Sakhanda into yokuthi mhlambe amanzi angene lapha phakathi emathangini mangabe ke ngoba namavatel kan lawa ahambisa amanzi endaweni asabungena la sometimes liyana sometimes alini. Emveni kwalokho ke ayike kwasekushake kwasho ukuthi ke kusha kabi futhi kunomoya ngoba ngeyami ingqondo ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ayi ngokwesizini yokubabela nokushisa imililo la kwesisikhathi abingakafiki ivamise ukushiswa ngawo-August ngoba la kuhlala kuyihlobo nobona lutho lokhujana notshani busihlaza hlaza bomixile nje akubona utshani buqualify ukuthi bungasha mabushisa. Mina ngafika ngo-2014 la anginazitha komakhelwane anginazitha futhi indawo engaqualify ukuthi ngempela zingaze zizongena la ekhaya zenze lo monakalo khona. Futhi umuzi wakithi le ecashile ngoba nawo lwanko omunye umuzi okuyiwona wona ongahlali imoto kakhulu iwona lo lapha phesheya. Yes uyafika nje makoti khona lapha nezingane zami lezi ezifike kodwa akuwona umuzi active every day. Nanku umuzi active every day. Manje ke mangabe sengisondela ke lana ke nami futhi njengoba ngifika bengisuka eGoli ngabona ukuthi ukufuna ukuhlela kakhulu imoto ngogcina kudale komunye umonakalo. Yeah. So mhlambe ingane ke zikuphi ke njengamanje emva kuba kwehlekele sigameka izolo? Njengoba ngisho ukuthi ingane ezamile ukucisha umlilo kwasho ukuthi ke kuhlanga imoka nomoya izizodwa futhi thema isuka lapho ngoba bekusasha lendlu bathi baqale kulendlu kangako bebe kunama fridge lana kunezinto ezikhona le ncane ubona incane le indle yabantu abadala. Mina ngumntwana wedlozi ngikhuliswe ngedlozi. Ayikho into engihlonipha njengomsamo. Ayikho into engihlonipha njengomsamo. Yabona nje mfowethu abantu bangakhuluma into abayithandayo kulungile banamalungelo kodwa ayikho into engihlonipha njengomsamo mina mfowethu. Akekho ayikho indoda engishithwisa ngene kanjani. Ingane yami ithathwa ifunda la eMazimtoti. Ithathwa imoto njalo la ekseni. Ayibi esikoleni. Ayikho umuntu ongavukashisa umuzi wakhe. Lengayidlala nje ipolitiki indlela edlala ngayo ngendlela elenza ngayo. Mina ngumuntu weqiniso oqondileyo. Njengoba ngithi umuzi wakithi unkosikazi omdala lo Manqumalo la uMamthimkhulu bese kuba umunye umuzi usemzinyathi kama unkosikazi wakho uMakhuzwana. Umlilo ngosiko lwakithi ulaka ngisho uphuphile kangakanani ukuthi ungangena egcekeni umlilo ngokosiko mhlawumbe into umuntu kufanele nami ngibheke nje njengendoda ngokulaka nomsamo ngibheke kodwa lokwezitha
nalabo kasebe kusho ukuthi mhlambe abantu bangaphandle abenza lento lena cha hayi mina ngikwazi ukuvuma lokho akukho lekwele ngihamba lezizofika lapha akukho lekwele ngihamba lezofika lapha kodwa ngeke sikuvimba ukuthi ngokwenza ngezinto esizenzayo njengamanje eSouth Africa sizenza peaceful kodwa futhi iqiniso lithi mfowethu ama-threat akhona hayi kancane mina kusukela ngo-2021 impilo yami yashintsha nje kusukela silwela ubaba uNcamalala eboshiwe emveni kwalokho kusukela that day ngiyagada ukuze kube namhlanje ngoba impilo yami ayizange iphinde ifane naphambilini engingakusho ukuthi ke mfowethu angazi ngithini abantu abayifani yabona kodwa abantu bayakhuthuza manje bazokhuthuza ngegama lami mina ngiwumuntu weqiniso oqonde ngqo ongayele nale engize ngishintsha leyo nto leyo kodwa makuyimpi ebhekene nalesimo esibhekene naso ngithi mina sebeyiphosele bafana bakithi bafowethu umuntu akabingelele kakhulu bafowethu njengoba kenazi bafowethu ukuthi kunesehle sehlakela maqondana nondaba ezitha bafowethu ungizwe mfoka Mchunu so uyafisa bafowethu ukuthi ke mhlambe siyeqondise naye bafowethu lapho odabeni olukela shelela impela kusuke lekuseni namanje basaphosta mhlambe abanye ngesimo sokuthi mhlambe isithombe sesisabalele kakhulu uqhawela kithi asibingelele noma kunjena qhawe yeah uqondisa iqhawela kithi lapha odabeni njengoba besha abantu bethi hayi engase sekucelwa ama donation noma kufisa ukuthi ukolekela ama donation mhlawumbe ube nesicelo esikanjalo mfowethu yabona nje bakusho umuze baba kanje yeah lokhu ngokusethu sakithi kuyekubizwa ukuthiwa kuse ungaphansi kwenyawo zakho yeah ngakho ke emawendoda wehlelo ezihle nje kufanele usukume uhambe uyobheka ukuthi kwenze njani lolu lako longaka ngoba umlilo ulaka ngisho uphuphile angiphathi mawusungena ekhaya mawuthi awubuka utshani manje buhlaza abufanele babungaqualify ngisho ukuthi ke babelwa ke ngomnyaka ka2014 ngifika mina la kaze ngibe nankinga ngaze ngibe nazitha ngisho komakhelwane ngaphekwa lokho futhi mina lemizi yakithi le ulo bese kuba yilo lapha phesheya awuhlali abantu full time lo la kuhlala umakoti wami uMamthimkhulu uFloda no sibali wami umlamo wami olamana naye nengane yami no auntie namanje nje kufanele ngaba ngikhulumi ngoba ngifayelwe makushe ngibhekene nesimo sesidumbu egcekeni ngoba lento eyenzekile ifana nokufa kushe ngisho indlu kuyiyona ewumsamo la ekhaya leyo nto leyo ngesintu sakithi yasukunyelwa kodwa ke njengomuntu usemehlweni abantu emphakathini yonke lento ngizwe ngisegoli mina kwapostwa kuyalena ngoba sekwangena lento yama social media which is not regulated futhi nabantu bayikhulumela mathanda ngendlela abayikhulumela ngayo ngiyazi ke ukuthi ke njengomholi nginezitha nginabantu futhi abangithandayo nabangizwelayo kodwa mina selo ngazalwa akazi mina ngithi ngicela donation futhi nalento nje niyipostile zonke nondabantu abakangiyazi mina yabona kangiyazi ukuthi qhamuka kuphi kodwa futhi uma abafuthi kubebe namawala mhlambe ukungizwela isimene esikhona ngoba uma kufiwe wonke umuntu udideka ikhanda ngiyabathethelela mhlambe abakwenzileyo lokho kodwa futhi akusimina futhi akusoze kwaze kwaba yimina nanini ngicele ama donation yebo uma ngixakile mina ngiyakwazi ukuthi ngibathinta abafuthi la ngibathintayo esiphila nabo eduze ngoba ngikwazi uhambe ngigabisa ngokuhlupheka kwami nosizo lwami yebo ngoba ngumntwana okhuliswe ngenhlonipho futhi okhuliswe ngedlozi njengoba ubona nje lo umuzi obikiwe ubaba ongizalayo njengoba engasekho emhlabeni wanyathela la wobika lo muzi
nalapha phesheya kwaqala lapha igama laloyana kusembeka abadala abafukazana iwona ozala nomuzi uphinde uzala omunye olapha eMsinyati owaziyo wena ngicabanga ukuthi wena muzi ohlala kuwona mfowethu into baka wafika nawe la ekhaya mfowethu nawe uyangazi indoda ukuthi angiyena mina umuntu okhuluma izinto epheke eceleni kodwa ukwehle kwesimo esinjengalesi nami kuyadinga ukuthi ngijule njengendoda ngibone ukuthi kwenzakala kanjani laba sebethi mhlambe ke abantu bokufika ngoba kuthiwa kufika abantu abathathu la ekhaya umuzi wabantu futhi kuyaziwa ukuthi mina ngisiza nabantu emafemini abaxaka kwamakwelekwele amaningi emsebenzini ngiphinde ngisiza nabantu emafemini abaqashazwa ngokuthi bangakhokhelwa kuyabonakala lo msebenzi usizakala kubona kodwa futhi bayafika abantu la ekhaya athi ngisebenza endaweni ethisi la ekhaya ukuthi ngoba phela nginomakhelwane yabona ingane bengeke ixwayeke ngoba umngamo use Cape Town nima izolenda manje bengeke ixwaye ingane uma ngabe kukhona inkinga yokuthi mhlawumbe khona umuntu ofikile kodwa sibona sekushuru nje mawuthi uyabuka akushanga ndawo ukushela izimakha kuphela futhi asike sizathu ukuthi ingane ayigangi abantu abasebekhulile ukhona umuntu ongashisa umuzi wakhe ashisa umuzi kayise aphinde futhi ingane yami iyafunda la nomalume njalo la namhlanje ayifundi akunampahla akunalutho politikani madoda lowadlala ama content yabona kunenja nje la ku social media kade ngifekela umakoti akazalala uyakhala mina imbisi ngomuzi awugadileyo ngoba umuzi ugade womfazi yabo indaba yokuthi nina khona wahamba khona ongahambile khona njani nehlulwa ukugada imizi yenu noyihlo omkhulu nami naka ukuthi mina kunjani anginamfazi mina wahamba la loyo kahambe futhi yabona umunye kuphela lo ongathi ufuna inhlonipho lo mdala kunabo bonke ongashada naye ngilo 24 years uyena kuphela engizofuna inhlonipho yabona so ke namanje ke ngimile nomntaka baba ukuthi lesimo lesi nami kusazojula njengendoda kodwa bafethu lolu siko lolu selukhona ngoba enye into lento ama donation endlela ebheda ngakhona futhi ukuyicacisa qhamuka abantu abama scam khona abantu abasithanda ngeqiniso kungcono umuntu makuthiwa khona afisa ukwenza akhulume nawe siqo lesiqo ngoba abantu abayifani yabona kodwa abantu bayakhuthuza manje bazokhuthuza ngegama lami mina ngiwumuntu weqiniso oqonde ngqo ongayele nale engize ngishintsha leyo nto leyo kodwa makuyimpi ebhekene nalesimo esibhekene naso ngithi mina sebeyiphosele bafana bakithi selokhu ngazalwa mina ngaze ngicela donation enikoze ngifuthi ngaze ngicela donation izoso ntaka baba ngizosho ukuthi nawe mfowethu ufuna kube usukhulile khula manje izinto ezine uyibuke ngeso elijulile ngaphambi ukuthi uzeseke ngoba awukwazi ukuthi wethenjwe isociety bese tholakala kwezinto eziseceleni ungayibuzile futhi kumina into engiyishoyo la kumfowethu ndabandaba futhi ngoba ngiyazi ukuthi kuyenzeka ukuthi abantu bekuthathela inqumo ngoba kufanele ukuthi ngifile mina makuwa nje bekuthathela inqumo becabanga ukuthi into engasiza yini basuke bengaronga abanye babo kodwa indlela yokwenza suke iwrong selokhu ngazalwa mina ngaze ngicela donation enikoze ngifuthi ngaze ngicela donation ngisithu sakithi leyo nto leyo ayivumelekile ukuthi ungayenza mawumuntu abantu abakwazi ukuyihlanganela ngendlela abayihlanganela ngayo futhi okwesibili mina la ngokwesigaba engikusona nginabafowethu mina ngikwazi ukukhuluma nabo mangabe khona la ngixele khona ebangilekelele futhi nginabantu engikwazi futhi nami bangifonele basho ukuthi awu sicela ukuthi silekelele ngokuthi ukhulume nami direct kunoma kube khona abantu abenza ama poster abafaka ama account yonke le nto leyo ipropaganda ifake news futhi okwesibili ayamukelekile la emzini kababa ayamukelekile kumina uqobo
ngoba sekunama scammers amaningi kakhulu kulelizwe. Makwehle isimo esinjengalesi ngiyazi ukuthi mina kunezitha ezigiyayo ezijabulela ukuthi mina ngehlelwe lento engehlele ngokosiko lwakithi kwaZulu. Kumele mina ngisukume njengendoda lokho uma bekuthenga umphefumulo wami ukusha komuzi ngababa kanje kulungile, kodwa ukuthi ngizoma ngingalwi ngizoqhubeka futhi ngilwe, kodwa la mfanele ngisukume ngibheke ukuthi yini edala inkinga emsamo ulaka olingaka ngoba umlilo uyibhadi ngisho uphuphile angiphathi masugene egcekeni. Ngakho ke lokho kweceke kufanele ngikulungise. Futhi ayikho indoda engangami eganiwe enabafazi abaningi kangaka engavuka ekseni layitha umuzi ingane zama yile esikoleni ukushiya yonke into waze kwasha ngisho amapasi ezingane laba ama-ID nayo yonke into nama assignment ezingane nayo yonke le nto leyo. Emveni kwalokho abantu bayapoliticize yonke lento. This is not politics. Kwamanje mina futhi abangikhuluma ngoba ngifana nesidumbu noma mina ngifelwe njengoba kunjena nje. Kodwa ngiyazama nami ukuba strong. Labantu abathatha bangenela uma ukuthi bona bashisile la ngithi mina sebeyiphosele. Kodwa futhi engeke ngithi abantu bokufika. Never. I would never say that ngoba la sav lose focus na kanjani sizolimala. Ela wonke umuntu othukuthele in my name in the name of ukuthi mhlambe abantu bokufika benze lento ehlisa umoya ahlale phansi anganyizilutho lobugebengu nokuqhophololo. Lo mbona uphakela yami bashaya endleleni sibashaya lapha sibaqoqa esihamba nabo ngoba abanye bathola ithuba lokweba esikhundleni sokuqondisa isimo ebesisuke sihamba ngaso. Namanje ngiyacela ngani zakwethu ukuthi ngesiqonde nje sizile engisimo engisehlele esingehlele siqhubeke nempi yokuxosha amakwelekwela angekho emthethweni bese siyibuka lento ukuthi mhlambe ngabe ifikaphi isukaphi sidedele umthetho udlala indawo yawo. Ngiyabonga. Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Ngizwe Mchunu finally speaks ngemva kokuthi kuvakala indaba yokuthi indlu yakhe lapha eMbombulu was burnt down and siyambona ukuthi uphansi kakhulu, moya wakhe uphansi kakhulu. Abantu abaningi bayasho nje ukuthi beva buhlungu ngalolu kwendeke kungizwe Mchunu because he's currently fighting ngokuthi ma foreigners ahambe South Africa, but siyabona ukuthi there are people who are really trying so hard ukuthi ayeke lento leyo ngokuthi bamthusele bamshisele indlu. So abantu bayasho nje ukuthi baphatheke kabi kakhulu. People are donating money for ungizwe Mchunu bayasho ukuthi bafuna ukuthi akhe indlu njengoba shiselwe indlu, and some people are even criticizing him, some are calling him names bathi ungitsotsi yena naphakela umthakathi ngibo labayishisile lendlu because bafuna ama donations. But guys, I don't think ukuthi umuntu angashisa indlu yakhe because afuna ama donations. Indlu la kangayadi ukuthi utoyithola kumbe ngeke aze ayithole, but let's hope ukuthi labantu labashisa indlu yangizwe Mchunu badotholakala. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.